Hercules! Napalabas, nakakita ni Iming iti zombie iti likodan ti balay na. Isuakas tauna iti butbuteng daytoy. Iti sana nagbayag, immadon dagiti zombie iti lugar da. Dagos met ang nagpakni dagiti tattao iti natalged a lugar. Iti daytamot lagun daway, laplapdan ning kantada diwan ni Rena Mangmangkik. Tapno saan ang makarwar iti nakaipupukan na. Kabayatan na, nasdaaw da nimfa ken lakay Herman iti kalaat ang nagkimat iti napigsa. Ken simipnget iti aglawlaw. Itagagayem, denggan ti tuloy iti makalawas a serye tayo, anapaulwan! Dagiti zombie! Dito'y drama tayo! Hercules! Ay sos! Ay nagpigsamot ng dayakimat! Saan na nagagangay dayakimat? Apong Herman! Nagsipngat ang taglawlaw! Ay wanyag pa isaw! Ay nagsipngat ang taglawlaw! Anyan ti mapaspasamak kini Hercules! Saan nga mas asital iti ayan ni Hercules? Apong Herman! Saan nga mo? No anya ti mapasamak kan kuana? Matay samot ni Hercules! Tsaka mo, Apong Herman! Ay, jak kayat amatay ni Hercules! Kasano aglaengan nga ay mapasamak day tanim pa! Di kagliday, Apong Herman! Imbag kumano at da asawak akatakunay-nay ko, ngamawan mo't nga rod. Sika kumati asawaak, ngam nagbasit kamot a parswa. Anya? Saan kamot nga min a tao? Tasawain ka kumankat, nimfa. Ala ni Apong Herman! Mangkita kay ti sabaling asawaan. Saan asyak animfa? Anya nga'y engkantada diwan. Lumaban ka pa'y. Aginggat ka ba ulak ti lumaban? Lumaban ka. Nga oray ang kakapsot kan, engkantada diwan. Wan, ay namang mangkik. Kita taglawlaw tinagipupukam kanyak. Ininutan na mapagpag ka ti pan nakabalin mo. Amang sarsaray ti dalan ko nga aglibas. Saan amabalin? Aram idag ti amin nakabalak. Amang kontra iti pan nakabalin mo. Noan niya at ti mapaspasamak dito'y nang ipupukam kanyak. Isumat ti mapaspasamak iti lubong dagiti tattao! Nagkatuwa sumbet ang day taglawlaw! Tulungan na kami! Ay, dagisan! Nagbalin pa yan sumbay, dagiti nakagat akaruba tayo! Ay, kabutbutang! Ay na! Agdali na tayo lang, dito naglamangan tayo. Patsaka saan tayo aman ano ditoy? Ay, sapay la kuma. Tawan ti makastra ka sumbe ditoy. Agbalin tayo amin na sumbay no makagat tayo. Ay, mabutbutang akaw! Ay, sino ti sana mabutang? Kat simip ngat pa yan ti aglawlaw. Naglawag lang itag. Saan na nakiman? Nakabutbutang! Ay, nakasumpit ti sumong! Ay, kartingan nyo ti sumurot kanyak. Mapantayo itinatalgad a lugar, kakalugaran! Agpatingkala ka din di tati ka ba alaming kantada diwan? Nabandog ka din? Saan amabalin daytoy? Saan amabalin? Agbukaw kaging gakay kayat mo, inkantada diwan! Sa anak man nga agbaligi amang lapad kan ka. Adda ni Hercules ang makalaban mo. Saan ka mabutang ka ni Hercules? Nalakak lang nga parmakanday jay amortal! Saan mo basta maparmak ni Hercules? At daan iti na itumduma kinapigsa ni Hercules.
Nalipatam ka din, asyak, ti kabilgan arena iti lobong ting kantasya. Saan ka di asyak ti pagbot-bot ganyo? Anya. Bayadam iti nangina ti panang ipupok mo kanya kiti ngipan tinuang. Anya. Dakasan ti mapaspasama kiti lobong dagiti tattao. Nagrairan dagiti zombie nga adipan ko! Sa dino nga tantiayan ni Apong Herman. Ate lang, itay dito'y abay ko ha. Apong Herman! Sa dino tiayan mo? Ay, tulungan da ka! Inaribong-bungan na kitinagadwa sumbi ni Apong Herman. Ha? Anya nga tataramigag? Ay, diyan kaya tinakagat ka na kiti sombay! Ay, diyan kaya tagbali na sombay! Anya nga taaya taraminag. Tapno maispal ko ni Apong Herman. Anya nga tati aramidag. Masaksakit anak. Nagbaran tintero abagig. Tulungan na! Kasano nga ta matulungat ni Apong Herman? Kulas! Patayag ni apong mo! Di mo ikatantinat-datlag ang ipantinuang iti sikat mo! Kasano nga amo ni Manong Pedro? Nga da kanyak tidat-datlag ababato. Anya pelater aramidam Hercules, ha? Yawat mong kanyak tidat-datlag ang ipantinuang! Inaramat lakit din ni Rey namang mangkik ni Manong Pedro. Naglabaga dagiti matana. Anya pelater aramidam Hercules! Itad mong kanyak ti babato! Ang pili ka! Biyag niya apong mo! Bueno day tababato! Anya ti aramidak. Ay, hindi nagtenglain! Ay, diyan pa'y kaya ti matay! Lakay, Herman. No saan nga itad kanyak ni Hercules ti babato? Patayin kan. Anyay! Iso adikan sumanaw di tala kay Herman. Nagapatayin ka, no di ka pa'y lagsardeng asumanaw. Ay, diyan pa'y kaya ti matay, Pedro! Talaga patayin ka lang kay Herman. Ay! Di ka kumapadi ipon kinire namang mangkik. Dakas na dya paraswa. Aging gaadi na itad kanyak tidat-datlag ang ipantinuang. Ha? Dakas ti mapasamakan ka. Ay! Sabay la kuma. Tanatalgad tayo dito naglamangan tayo. Saan ko man na makaumaypay dito dagiti zombie? Sapay la kuma. Nagado dagiti sumbay. Ay na, adumutan ka dagiti kalugaran tayo tinagbalin na sumbay. Sino nga taaya ti mang tulong kada tayo? Matay tayo amin na no sana maparmak dagiti sumbay. Sapay nagsipngutan taglawlaw. Itay amon no rabiiwan no aldaw pala. Ewan nga raw. At ako man mangispal kada tayo. Delikadong da ito yung mapaspasama. Saan akon nga agbayag dito'y nang ipupukam kanya. Kengkantada diwan. Ay namang magkik. Nakapsot ka o na yan. Di na kon kabaalan alapdan iti kayat ko nga ramidan. Kamaudyanan na! Makitak manan ti lubong ting kantasya. Kan ti lubong dagiti tattao apagbalinag to a lubong ko. Di mo dangran dagiti padak na inkantada. Kastamatan dagiti tattao. Awanan ti maramidam. No anya ti naramid mo kanyak. Isumat ti aramidak kan ka. Anya. Wan enkantada diwan. Ipupok kamot babaan iti pandakabalin ko. Iti kanito, amay isina ni Hercules, iti datdatlag ang ipantinwang ti bagina. Romwarak matan,
awanan dito'y nang ipupukam kanyak! Manong Pedro, pang-aasim, tadi mo dangran ni Apong Herman. Di ka ko mapaaramat kan ni Rey namang mangkik. Ala, aramid mon ti bagbagak Hercules. Ited mon kanyak ti datdatlag ang ipantunuang. Saan? Ay, di mo raramidin day ta Hercules. Sumatang ka la ka, Herman. Di ka agdanag, Apong. Ispalan ka. Di mo maramid day ta Hercules. Masaksakitan kan. Gapoy ti datdatlag ang ipantinuang. Kasano ti pan nakaamom iti dayta? Nakasaritak ni Rey namang mangkik. Anya? Isungaited mon kanyak ti datdatlag ang ipantinuang. Tapno malpasan ti amin. Makita, Hercules. Nakakaasi ka na masaksakitan. Kapoy ang ipantinuang. Anya ti aramida ka. Jakon kabalan nga ituran. Ti sakit amarigrig na. Hercules! Lumaban ka po! Ibturan ti sakit na marikrig nam! Ay, sana rumbang amay adayukan ka ti datdatlag ang ipantinuang! Kasanukan, Apong Herman! Uray patayin na kun ni Pedro! Awan bibiyang ko! Basta maispal mo dagiti tatao! Kastagayam ti gayat yu mapasamak. Patayok lagan da ito alakay. Saan? Di mo aramidin day Manong Pedro. Itad kun kan katidadadlag ang ipantinuang. Agtungpal kamot gayam. Itad mo nga rodin kanyak. Tawaya-waya akbetan ni apong mo. Makamuditan. Napatpatag kanyak ni Apong Herman. Awanan ti pagpilyak pa eh. Anya pala tararamid ang Hercules? Ay, saan, Hercules? Di mo't itad kinuha na ting ipantinuang! Ipatpatag ka, Apong Herman. Diyak kaya't amatay ka. Awanan ti pagpilyan ni Hercules. No di na itad dinadatlag ang ipantinuang ka ni Pedro. Matay mo tanday jay alakay Herman. Saan ang mapalin? Nas ka na makasaritak ni Hercules, babaan ti karkarmag. Apay adyak maparwar ti karkarmag. Saanan nga umdas ti pigsam? Tapno maparwar mo ti karkarmam makisarita ka ni Hercules. Saan ang mapalin? Urayam lang no anya ti mapasamak, engkantada diwan. Dakal ti panagtalag ko ka ni Hercules. May sala nga tao ni Hercules. Gagangay lang ang makarit na iti asi. Iso apatsyak akaasyan na ni Apong na Herman. Katitad nanti datdatlag ang ipantinuang ka ni Pedro. Rey namang mangkik. Awanan ti rumbaga pagdanagak engkantada diwan. Marikrik na kun ti baligik. Saan kang agbaligi? Maibagampay lang dayta. Idinto ta agkakapsot ka lang arudan. Numaparmagnakman. Agbiagak tumat laang. Babaan iti pan nakabalin. Gadda ka ni Hercules. Anya ti kayat mo asawan. Ulitak ngay baga. Saan agagangay at tao ni Hercules? Adakan kwa na ti talugading. Timaysa aman nakigubat. Anya! Naipasingay ni Hercules akasukat ko amang parmakan ka. Ha! Aramido mo ti kayat mo kanya, Rey namang mangkik. Patsyak adumtang tumat lang ti panawan, nga abakan na ka ni Hercules. Katag sublimat latilinak kan kapya, iti intero ang lubong. Nukas tagarod! Patayot na ita Hercules. Jackie palubos amay salang a mortal ti makaatew kanyak. Laglagi pam, anak ipagtaengak idi kadagiti tattao. Ado ti di mo amo anapasamak.
Di ka maawatan, engkantada diwan. Ni Hercules, duwa ti lubong na. Anya, Uray sa dino ti papanam. Kabaulan na kasurutan. No anya apan nakabalin ti adda kanyag. Addamat kan kuana. ha? Siyak ti kangatuan. Wano pangulo dagiti man nakigubat nga engkantada. Siyak lang ti pagtalkan dagiti adu nga ari iti lubong ti engkantasya. Kaya tasawon day ta. Nabilag kan masiribag. Engkantada diwan. Aramida mo ti kayat mo, rey namang mangkik. Agtalikak ka ni Hercules. Ispalan. Kan isublinan to matla ang tilinak kan kapya. Iti entero ang lubong. Sige, ikato kung tibabato iti sikat ko. Waya-waya mo ni apong ko. Ala, aramida mon. Nagbayag kalakit din aya. Ay, saan, Hercules? Ay, di mo ititagkan kuha na tidat-datlagang ipon tinuang. Ipatpatag ka apong Herman. Diyak kaya't amatay ka. Ha? Ala, ikatemon ti tatatlagang ipantinuang. Katiawat mon kalyak, Hercules. Uwan manong Pedro. Kalpasan na maiawat ko kan katidat-datlag ang ipon tinuang. Pumanaw kan. Nilang rey namang mangkik. Ti mangibaga kanyak iti kasta. Isulang titong palag! Mangag mo ka niti banas-bas tinaping sa ngangin. Engkantada diwan. May sa ti kaya tasawad na ita. Maluklukatan ang tirwangan kong ang libas. Anya saan? Awanan ti maaramidam. Ti ko nang katakat dyan ka mo ti amin. Tingipan tinwang titulbag tirwangan anang ipupukam kanya. Kasan mo ang among dayta? Saan nakamuno? Engkantada diwan. Isungaro na kaya't kung agawan tinatatlag ang ipan tinwang. Kaputa iso titulbag tirwangan apang kuwarak. Konak no masirib ka, kamsaan mo't gayam. Bakit kita kun tilawag, manipod iti lubong dagiti tattao, engkantada diwan. Saan nakarkarmak ti rumwar, no di ka ti mismo nabagik. Saan ang mabalin? Anday taning kantada diwan. Hindi no to na mapukpukaw di pan nakabalin mo. Anang salo kumitingipan tinwang. Kaya tasawan day ta. Isinsinan ni Hercules iti bagina tingipan tinwang. Saan? Babaan! Iti pan nakabalin ko. Ipan ka iti langalang. Katawan ton ti makakita kan tumulong kan ka. Saan? Igupon na konti na pigsang enerhiya. Mabukaw ka niti matang ko. Engkantada diwan! Saan? Kabalan ako traan, di ba nakabalik mo? Nagpukawan ni engkantada diwan. Napanan ni tilangalang. Kadsyak lang di makaamuno sa dino ti ayan na. Ita, Romuara kon, dito'y unang tingipan tinwang! Anya pa'y dagiti sumaruno ama pasamak. Gagayem! Di uliway natin gen, tituloy ti makalawas a serye tayo, ana Paul 1! Dagiti zombie! Dito'y drama tayo! Hercules! Insurat ni Sagani Yalong Bulyeser. Kaniti direksyon ni Bergie Peclay. Computer Recording Technician
Michael Lugitan. Musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon, Hercules! Agyaman kami, itingkay, panang trabay!